Kardom Nilibini 7th Bank Sami Bisumai Sopi non Birta Thepi Pen Arjutha Ingdeng Throk Armul Falcon Festival Ketalon Ponji Aphan TeriKam Amai Keseng non Birta Ton Pen Arjutha Haikuni Chiklo ni Phahini Surihini Renkorapli Nizang Karbiang Long Lakhaketom Chingtongo Sedensika Parlo Umrugiti along non Kevanji Ingdeng Throk Armul Falcon Festival Ketalon Ponji Aphan TeriKam Amai Keseng Pini bangso TeriKam Amai Keseng along Aluhiaman Pen KCM Tourism IC Rite Singhi Local MSC Avijit Group KSA Claim Bangpu CYDC Claim Bangpu Penchenglo Kethege Dingatu Chitongnoriti Jasimet Pet non Kevanji Ingdeng Throk Armul Falcon Festival TeriKam Amai Keseng along Rite Singhi KCM Aphansi Chikroy Sarpen Chairman Arpu Pekpono Sontak Taxi Avijit Group Local MSC Aphan Vice Chairman Pekpono Sonsi Mirjeng Group President Madhu Chetri General Secretary Prosanta Ingti, Convener, Giam Chetri, Co-Convener, Anthony Tisu, Co-Convener, Cultural Secretary, Chintong Kasias AR, Bikram Gautam Bira Singh Hanse, Jaidev Karki, Volunteer Subcommittee, CYDCS Song, KSA Chintong Branch, Stage In Charge, CYDC Team, Water Subcommittee, Kamsing Ronghar, Finance Subcommittee, Robin Pro, Horsing Rongpi, Raju Bhattarai, Market Subcommittee, Bijoy Bek, Ramesh Bhattarai, Singh Ronghang, Parking Subcommittee, Basu Karki, Anil Rai, Publicity Subcommittee, Hemari Rongphar, Khorsing Teron, Longki Bay, Medical Subcommittee, Goma Karki, Ramika Pradhan, Clara Maslai, Exhibition Subcommittee, Meena Hansepi, Padma Thapa, Borlongki Bay, Decoration Subcommittee, Team CYDC Alang Nituma Phansi, Chedon Sarpen, RP Pekpono. Sonsi Kevangji November 11, 12, 13 Arnisi, Bangso 6 editions, Armul Falcon Festival, 2024 Apharman, Padopon Popusi, Bangso TeriKam Amai Pen, Chaparai Ponlo Pusi, Umpanai Pen, Nituma Pharanki, David Singh Teron Pen, Bertana Pen. News Text Report, B News 7, Lapen Bertangton Pen, Langponitha. Rumri long a Franci Mili, that local embassy, which it to Lapen, Harbilo Charlie, song to Mopan, Nidin, Alangi to Pantoro, a Frankantu, Atemanalangi to Nidipam, then Chingway and Ching Saipen, Journey Pinin, Nili, Dak, Nang Lido Nongola, so a dim along Lapen that. Nitum Keklemi, a son of a dim tomato pini, that I may see a Kehayama Sinili fan that tourist a potential bang do, the so put hack Tapelo, Nilitum, Siama Kehai, the Porturam Hankan Alang, and matching Saipon policy, that Armul Festival to Totally, let's see, and in Kankan Timta, no Nitum, that tourism. Community based tourism kaso ke claim Ponji family to sisik pondola kan kadu gawe dong si cerap itu di tunggu tendak kowi kini tum sitamelo ini tum tourism people si pa develop nahi ma pa develop lo pulo itu hong wachang kuchong dadam itu karbia korti itu sitamelo dak min hang din to claim dong lo pulo te dak income source sitamelo to sontak taksi kadu gawe ini tum dak along ri long pat misen kasi ando se itu ke Aphan dong si itu ning si wet pen claim nam lo Lupe itu isting thura wasala pen karbiang long stamelo si long nam mesen asonsi itu Kali sa Armul Falcon Festival atau mantu ada ke non head jong itu reception committee yang gitu memang ke 11 12 13 so think basically itu cisik kono non itu mating sini itu cisik sedang kono lapen itu klaim dami dolang nasi mo di kurang sepilong dam lo buat isi ini dak kene edun tunangi pulote itu karbilo Charlie asong atau penta itu cingwai cing saya pons tapi itu klaim pun. Cerap ceto council kan nomor satu. Cerap ceto council bukan lilo katu gawe arat sih tu ko council itu cerap bang kenang so lo council gawe pulote karbilo nono mat ke hidung program bang pacun elasi lo lah kali dak non uwi kimi lo kan dak karbilo Charlie asong atau tanang aja pun tipu pulote anto se Keseng asonsi itu tekwa. Tourism department tentang Armul long piti ya kai sila da pending poni to. Ini itu kasih mana IM Sarlo. Tourist department agen penting yang lebih penting. Cini long tourist spot doang long sini taklang pun. Bahkan pena apa macam itu pulang pun pulang pini jelang. Bumuat tarung telang pun. Bumuat tamunya bumuat. Terang kita itu bahkan kenap dia tirwa polin damelan buka dah tirwa polin langnami lapen hawang lapen lord cuti lapen bici krilong sama skim deng pun skim lah mana ada ke tender tak koler lo lapen tenan adim non kapacing purponi lapen non ning koyang bong tirwa lo ngamang ke rock garden ing pupon lapen non ning koyang bong
November 20 penote rock garden bang ke tirbalong bang ke inti pon pola bang lapen bikikri bang ka December cikloten bang ke inti pon pola ada lagi 11 12 13 si doi lapen penenga bang mus environment program si doi anerlo bang ke da umurukuti mate da Hailang solong si doi da pilot honglang solong si doi lapen ajo bang ke musla deng si do Ponji lapen North East long kero na NGO pandai invite si dak ini tumla lokal gitu ka practice hormu lapen organik hormu pen tenglo dak ini tuma training pi NGO tum lapen dak il tuma dak karbi do khasi do gurkha do la tinta ajati tribe satu kopilola to tinta ajati tum kilun ke kan nanyo kaddo ko ita dak paklang gitu lapen la Falcon abo mate kaleng maha abu pesan si kapoteng maha la sopot ini tum dak bila cing saita padu Ponji Anda kiasi kan mempaterti Ponji ladak peneng la bangsa apa kan kiasi pupilo dak ke angton nilitum kiasi komiti bang kenon nilitum dak council pen da lo kiasi pen da lo CYDC pen da dak mendak lokal la tum angton cingrum persi isi Falcon komiti pu ke formulo